Nkatho na Antone Mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira nao nikirente tocheweru theitha tumbitagwo Antinyari Kinyonjani jamujira tukubanganiritie kirente tochetu utukubona arwa Tomurume wa ukurubo miaka 45 kwirikana kugwata Kenya kajujuka miaka 73 nteresha chuka Mukuru kuraga mwekuru wawe na njire unyomo mbere ya twana twao twiri Akariba Mudhara gutatani kwamukira bataraise nthuku kumakira thirikari ya Meru Munino Rais Kithure Kindiki gikaro kia mbere gya kamiti ya Minister Karen Onde Rais Ruto achemenie na kiama bakwagirithia Meru Nairobi Purity Richard no monanirio mathithio tukubona arua ntomurume wa miaka 45 na rĩtwa James Mutembe kuma ntereche ndagani chuka na kinyithĩtio koti chuka na maiteja kugwata Kenya kajujuka miaka 73 Mutembe nareganite na thitango iji ya unyomo na aria harekeretwe na mbundi ya chiringi 600 Samwi Gaishima na gutamburukie karikarire rio nyomo kuma kotini ya chuka James Mutembe wa kuma ntereche ndagani chuka akinyithitwe kotini ya chuka rukirirwa emunthi ara athomeretwe thitango mbere ya mugambithania Joyce Gandani uranwe mugambithania ura munene kotini ino cherungu ndeni ya koti ino ya chuka kuringana na thitango eno iri ntugo ya igoroti o Jumatatu ya tariki 11 mweri uju wa 11 mwanka uju wa 2024 Mutembe narawatikanire agwatite kwa inya mwekuru mwentindiri wo kuruba mianka 73 kuma nterino cia ndagani mwekuru ura ari na thina ya kimathugania Mutembe nareganite na thitango eno araba Antoni Ajo athomeretwe thitango yingi ira ikumuringithania na kuringithangia mwekuru uju ichunche biake bia gwitho bia mwiri kiutha tena wendi bwake Nyuma ya kuregana na thitango eno ya chiere kinyayo mugambithania Joyce Gandani na thanite abungwe rumande mwankarira igamba ya serikali kia kuthikirwa tatiga arutete bondi ya chiringi 300 kana anenkanire kotini gintu kia mugana wa mbia tainu Ende igamba riri rikathikirwa Jumaine ya tariki 26 mweri uyu wa 11 mwanka uju wa 2024 Nkiripotera Weru TV kuma kotini ya chuka mbeta wa Samuel Gaishima Ntomurume umo kuma ntereche ya mbere kaunti Embu noraite mwekuru wawe ntomurume oju aririkana kuraga mwekuru wawe mbere twana twao kamwe ka miaka 9 na kangi ka miaka 5 nyomo bubu ukarikite narwo nara ntomurume oju akwirikana kuraga mwekuru wawe na njira ya unyumo Leo asubuhi nilipata ripoti ya kwamba ameua bibi yake na ni yeye mwenyewe alikuja mpaka kwangu akiwa ameshika panga kupanda huko nifahamu nikapata ni ukweli ameshamuua. Kwa sasa sikuwa nimesikia vurugu yoyote juu hata mimi ndio nilistuka. Alikata bibi yake mfanyikazi mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi juu amepelekwa hospitali lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Mimi nishawaipiga ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yoyote alichukua. Huyu amefanya hiki kitendo ni mtoto kwa nyumbani na anaitwa Fudi Ngosho. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu biyangu kwa hapo chini kwa shamba akaona Fudi akibisana yule mfanyikazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo
tukapanda juu. Kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake kwa kumkatakata na panga. Uhusiano wa fundi wana kijiji haukuwa mbaya, na alikuwa mtu mzuri kwa jamii. Hata wakati wa siasa alikuwa bodyguard wa mheshimiwa wa Mbeere South. Lakini miezi 2 iliyopita alipata na ugonjwa kidogo, kama alikuwa anataka kutoka na wazimu, ndio akashikwa akapelekwa hospitali. Alipotoka hospitali akarudi hapa nyumbani, akaacha kazi yake ya miraa na akawa hapa nyumbani na bila shinda yote, na huwa akionekana kama ako na shida. Arimi ntereche luma na ntwira irere akwi wodine muthara tiganis ni bonanitie ugwano ntuba makethaja mwaka juju bakiwibejite kumenya mborio ira baerwe ni thirikari kaunti ya Meru yari inthuku arimi baba na ndiba yuga mborio ije nirekite kuthukange muthetu jwao bonene na kuombika bakaga irio na rabamenerete thirikari kaunti ya Meru bonene. Mbere buri twandikite proposal iya ya emergency locust twandikara mbere twara ya kuona twandikara ya ile twakwalify kwawa na twawa ngirimana yale ya 50 ke ngirimana yale ya 50 twanenkerwo chekira mama yete karama ya na nini yu cheki itwerwa itwanenkerwo cheki yetu lakini enenkerwo antu bangiriacha ibo baitira cheki batimbize age twanikirwa atongoria cheki raita twewe ta cheki era watu ekabiba atore imbeo na ndawa na fertilizer. Ekuru baba ekundikia mutethie kumaloma wondine muthara tigania isti bamukire riboti na weru bakirigira maketha nkabo nyume miaka kithumbe kiaramu na kwaga maketha nterei. Endo nyume bamwe bao baikurikia kwanda fertilizer irio bagutukire ni expire miaka 7 mithiru. Batu ekiroroketo ni atiri batu baba inge toine kuru batithomi batu baratora mbere kuthoma tona fertilizer ya manufacture tare 2013 na thai ne baterie kuthuka 2018 so imiaka 7 etete fertilizer ekuthuka turenda kuwa atiri no tutorora uria tukairwa atiri miaka tukuwa tutekuitha turerwa fertilizer bwetheru eu yaurerua chaicha inge chaicha ji expired so torero toka konivisi toka erwa fertilizer yekerwa mebukone ya fertilizer ethukite kiuria ndendo kuria atiri na te ome akwendia mugata yo thoki ukaruta mwata yo expired ukoya mwata fresh wekira karatasi ne ka yura yo athukire fertilizer ni andiginya karuka tune na karuka tune kona na chain ranger na into bibie na te fertilizer ke non tukinyambe wira baero china chu tote andekire to ya to chiakero kwa na tote andekire to karegia iro to koria tere kinyake da tote thomi tote nana bathomi bo to amato kwa umama tu anto baku baro to mereke batwe katogora pe tuigwa kinyake da matindekano ya ikuo purui bato nyangeretie na tote enda Rui barombete thirikari kaunti Meru kuthiatiro ntubona kona ibochokerwa mbecha ciao kana baewe into bibia bio tumira mandene na muno nkuruki bathiatiriro kona kethira mithetu yawe tathukanga oyende batu atukua kikawira kinyambe jia kwa ikundi anto anenkadaya nange ka batu nenkatwe twingwa tukabunja cheje to twingwa tuka intobie tukatora mbeto ndio twingwa no ntobe juke daga twanenkerwe te fatal te nyende kwa geto kiwa nyabira twanda ko weto tukura nyamingano na mpempe tukanda mitene tuna tukabwitha manto yangi no ntobe juke da memba ba ikundi imbe jenye to kole fa muntu kwa ngirithano to ngirimana ile na 50 kila nto 50 tona ngirithano na intobie tukana nja kabyo kinyethia iro tukuromba mama atere sasa mama na atwara mpia bio na itwa mwendero ntoto angirimana ile ya 50 anto bake na bo nto ibo muthukangia bareto torire into bichie bato totena thina na mama no nto ito mwendete pio lakini anto ba we bora muthukiretie rietwa bamuthukiretie pio koguo esima mama weto no nto bato ito athukangirie miundeto na nekuete pio kinya kirebia kuria tukiria thumu na kinya baba utwira twawa tutikoro wa binge mama bato tena thina na we nduthi atanto baku no tutethie pio kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Abitha munene rwangirwo Rimi James Mutia na ithukirete mubunge we Gembe Central Dankele nikiria kuwa kiri na kwangaratania maendeleo ya thirikari kaunti ya Meru jatega kinye Gembe Central Mutia ugite kiri na atumire nthaka chao chiangaratania wejani bwa mbeu kawirwa akiuga kiri alitetha siasa ikuruki nikagita
James Mutia Orane abitha munene wa manto megia urimi kiri thirikari ya kaunti ya Meru na thireto kinyari musiasa Ntereche Gembe Central na kira kimuthuritie ebonene ni kira kuga atiri igita aria athiurukite akinenganagira mbeu kana Gembe South na Rogoti tuyete Gembe Central toro mheshimiwa wa Gembe South Central akuinga njira otoma antu bake begra maya njirene begra mitinjirene ebo na mheshimiwa inga njira ngabana kaete mbeu we antu akuinga njira tebia kureta Ogwende akithukira mubunge wa Gembe Central twe endani kile na focus na utanto ngui we tumana ko tiki agaite teno to mantu Gembe Central bo mandikite ororia kiuria Gembe Central ukaorunya nkundu ukaorunya na idale kwe muthako kengo ororia kiuria auro akwinya kuro ritho athiro roje na bata bori mantu babara yo ekuma stage kwa jilo kuya monga keke ni baba ya kwa lami ukaindo akikurwano na kuura ntu kunya kwenda kula mheshimiwa ndani na ale kengaba no mero alitengo to kama na we nguine wakita na bangire kwa uri ya ndo ndele na ndo yake I think president abado mwiki aiti ata yano no baba kumbora ba wigwa mheshimiwa kana wale muntu eko to ndio bwa eko to intimidate odio ke ndio bwa Nkorokia kiweta kinyamanto makoneni na wagagia bokaria babwethirite bukionekana kinyana menda ya kirojo ira itigirite kinyanto boragitwe ariuga ngona kula mheshimiwa ndani ena njeo tumira ndwene na karende achuria ngweke ni iriko mantu ya security euti devolved function ewimbo yake kwa bado daga na na thirikari ontona thongo magie jubilee take thirikari yekuo kawetre kuo theri ningino te kuo bera thina chietu ningino kana thina bo na kwina thina ku security issues euti na chiake na batu kuithiria bado kwa mantunya ya party ile chiathiro ado na ngoja ndo this is 6000 ito wanongelo nya locations na ngelo sub locations kenda ba kuona nduma hakue ito wenya ugiombe kana athiro roje ne qualify kwa sub county na bwayo ne bado whether ina DC wayo ndo wa qualify na numbers ndo chukuma to wanangwa sub county ya Kiengu na whether ya retene na chukuma to wanangwa sub county enge athiro kena ndo ndo mombo temboka lakini wendo kwa mura bu indo haki omura thina na kuri atikwanda kuruthiria witawa kitaka atukumenya gwina ya itanwe kuma Gembe Central Peter Class Chabare Ziba biki Meru na Tharaka ibakurumba nene bokaria kurikithio karia Nteriji bakiuga enyangi bakwangaratani oritingo gebogiete wamba biki ibu kuongereka uria gukia na kinyaba mba gutero turo Aikari bantereche Tharaka na barankuru kina biashara babonda bondi batarerete kinyamara kinene kirabethirite baikurukira nuntu bawamba biki ndi na kithikiro kine muno ndi umwe wa barabiki ciao chaijirwe pikipiki yakwa yejwe tariki 12 mweri wa 10 ye protein anto bayanti bo barurangie ngetiro tokia to yangitire ndugure na yona yathi nkothi ko report ndethire bange baingi goro babandikithitie na anto bankurikana 37 bagandikithia anto 37 nioni ngwanti andikithie ntira ira ciakwa ciire kwa ndisi ya ende kana ombi toi toira ba to tigere ito kinya 40 nuntu to nkoni to kinya to bathatu babathie bandikithia egoro umwe na emtherukire baire ndo kinya 40 na twe more than 40 nonto bigibichi ole tembinge kiumia chiere idhatu naitwa David Olilo niliibiwa pikipiki August na sikuibiwa peke yangu tuliibiwa watu wengi na tumejaribu kureport tumejaribu kutafuta sisi wenyewe mjua kitu yako ikipotea unajaribu kutafuta tumereport tukapewa OB niogombi yeto pikipiki chiere na pikipiki no chiere inboxa nderi na mboxa icharoni na mboxa ya roni munde ukemetho chiao ire kena ngirimana mathatu pikipiki chiere ngirimana mathandatu inkare yonde na mwankagu ni ukinya gwira chiago chia chirugamite nuntu ntiena ene bomba uturabero nio arahaba ugite kiri kibindi kia mieri ithatu biki nkubu chiombete kura mbere ni itone mtu akuthingatia sisi kama wenye tumeibiwa tutajishika pamoja na wasipo kutusaidia kutafuta hao watu tutatengeneza group na tuweze kutafuta hao sisi wenyewe kwa maana tumechoka na kubembelezana polisi wa siku hizi ni kama wameshindwa na kazi yao taino tuwe na hatua ya kubangania kuandamana na tukandamana tukaruta wira na wona tuandamana tiangazi tukagerwa ngwemwe na tutiomba kugerwa tiangazi no tukamwamba na kuyana tikura tiangazi
enungo wetukaragania wanu polisi nore atukaragania kambe thame marimandi tukare uturutagura kinjara cietu ai ketontu ende barutete mbito kiriro ngiro karia nterino cia Tharaka gutigiri bagwitia rurigi kiri ukandakana na ung'ei bubu bobati kugwatana buinda no twende buturugamirete buinda bokariria mantu mama tukona bwatumba gutetheka tio twirende kuruta gwira ukaya gutho bikibiche tukagwatikana tigo twina guma tutithi kuia na tutithi kurutha mathuku maumange tukerutira ngugichia tutumbe gutetheka ende ni onde uria thirikari yetu imbi nonto eta tuthingatira nonto niombi yetu biki mweru etha 3 tariki 27 utie findi mbaki eno angenda iyo mweri muthiru mweru 10 tariki 12 utie findi mbaki mwanka utwega tio twingwara ya itio tukuiko kunyanira mwambora au tuiya kawato lakini thirikari tena manyama kumugwata nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito wa Paul ogwa kabithe Nino Rais Kithure Kindiki naronekire muchemonyo jojo mbere buru na kamiti cha kanjo ya Minister Garone yawe Karen Nairobi. Kindiki no kari na Minister Kathumba bakamite mwanya nawe na Rais William Ruto atemanite na kiama bagutegera mantu jege muro Nairobi bakiare bugite mwanka nande byara bero komuro ne monongong na madhare byumbete kwegerwa na kutherwa. Ntuko uye na arua kore mbere buru nyuma ya gukarira gite kia munini Rais DP Kithure Kindiki na atongerete muchemano jo kamiti ya kanjo ya Minister na chomba Cabinet Committee. Nikiri muchemano jirajo ejeini ya Minister Kathumba, Attorney General na mwandiki munene kiri kanjo ejeini Masi Wanjao na jumuchemano jojo dhithe kireta kiri nyomba ya munini Rais Ntere Chia Karen. And we have successfully done very well. Kagiteno kauno Rais Ruto nekete muchemanyo na kamiti ira ya athuri gutegera kwagirithia murojo rujiro Nairobi. When I established the Nairobi Rivers Commission, the intention was to see how we can clear the garbage and clean the Nairobi River in a very sustainable way. I know several attempts have been made before. Michuki tried and did a good job. But we dropped the ball after Michuki. So this time round, we want to do Nairobi River Commission in a different way. We want to clean the Nairobi River in a different way, in what other cities around the world have done. Akiuga kuri na bata ya thirikari yawe gutegera Nairobi na ritho rethaga ni kwithirwa ni jumu chiejura munene Burundi gurune ya Kenya. Issues concerning the city of Nairobi are important. Not just to the people of the city of Nairobi, but also to the government of Kenya. Because this is the face of Kenya. Many people who visit Kenya, the first port of call is the city of Nairobi. And therefore, it is important for us to project the image of the country positively. Rais na ugete mubango jirajo munene ni kwerekana mibaibo ya otei boru koru. The most important aspect of this is actually the sewer. We need to contain the sewer that currently is going to the Nairobi River. And it's going to be a trunk of 54 kilometers of sewer that we are going to construct to make sure that all the sewer that is now going into the river, we put it in the sewer line and deliver it in the right place. Aretete na mbere gutariria mibango erereo kwagirithia muro jujujo Nairobi. And then of course we are going to do other infrastructure. We are going to widen the river to between 20 and 30 meters in different parts. We're going to put infrastructure around it, non-motorable transport infrastructure around it, and also do some linear markets, along that, so that we can make it better. Na ugete thirikari yawe geta na mbere kugwatanira na thirikari county ya Nairobi gukinyaniria mibango eje. I have had a conversation with the county government of Nairobi. We've had one previous meeting before. We are yet to have another follow-up meeting to synchronize what the national government and the county government are doing in matters infrastructure and all other related social services
for the city of Nairobi. Na barabo kari muchemani unajojoni ya mwana abunge baishigo bya kaunti ya Nairobi na kinya gavana wa kaunti ya Johnson Sakaja. Tanambera kurumira ntusochie tunchokerete nyime kagita gate kuraja na ntutonkuruke. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na 70